Бу котомут бехин тебеге ананын тутулубут котон. Улус баһалыгын граныгар кыттамыт быйыл 6 миллион буппут. Онна бебит кайста финансоветнен эбигон 3 миллиону эбигон 9 миллион нах опсе котон тутулландырыр. Подрядчик Полана Хлопков Валентин Васильевич хүрдәк кылгас биремега хүрдәк качестволакты күлеләте. Анын Валентин Васильевичка түгеннән тоханамын улахан мактал бутын терде бит материалы сендвич панель. Аллара фундаментны вообще шөйдөн олунна. Аллара та абсыпкатер олох онча массына тахагаламы тергетти бит. Олу дөр алты массына комагы. Онна олу дөр өссө оннах полистиролу, онна 10 сантиметрда өссесемен тергетилинне. Онун то алларатнын олох үлбет үлелерге дегенен халас багай. Котоңго билген барыта 6-10 сүйөне батаран турабыт. Онтон отута ыанник, онната сыбан сүйөлер.